igitondo cy'umugisha kuri wowe ubashije gufungura iyi nkuru ubashe kubana natwe ukoreshe mu buryo bwa like ndetse unakande subscribe niba uri mushyashya. None amakuru tugiye kuba twibandaho arimo aravugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. Turavuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko Afurika ikeneye guhindura imitekerereze no guhuza ibyo ivuga n'ibikorwa iba ishaka kugeraho. Uyu ni Perezida Paul Kagame, Perezida w'u Rwanda, Perezida w'Abanyarwanda. Nanone tubabwire ko muri Uganda ishyamba siryero hagati ya General Muhozi na muramu we witwa Rwabwogo. Nanone tuze kubabwira ko muri Algeria yahaye Niger inkunga ya kajugujugu enye za gisirikare ndetse ziri kumwe n'ibikoresho byazo. Nshuti rero mudukurike mu nyemerere aya makuru tuyahere kuri iyi nkuru ya President Paul Kagame, aho ari kugaragaza ko Afurika ikeneye guhuza ibyo ivuga ndetse ikabihuza n'ibikorwa. Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Aragira ati Afurika ikeneye guhindura imitekerereze no guhuza ibyo ivuga n'ibikorwa. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye abanyafurika ko bakeneye guhindura imitekerereze, imyitwarire n'uburyo bashyira mu bikorwa imyanzuro. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye Afurika ko ikeneye guhindura imitekerereze, imyitwarire n'uburyo ishyira mu bikorwa ibyo yiyemeje kugira ngo ibashe kugera ku ntego n'iziterambere yihaye. Yabigarutseho kuri wa 25 Kanama muri 2026 ubwo yari muri Kigali Conference mu nama yiswe The Africa. Ni inama yitabiriwe n'abantu batandukanye barimo urubyiruko. Iyi nama yateguwe n'ishuri nyafurika ry'imiyoborere Africa School yashinzwe n'abarimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Kagame yavuze ko ikibazo gikomeye Afurika ifite ari kuba yo ubwayo icyo ivuga gihabana n'icyo ikora. Afurika ihanganye nacyo atari ukubura abantu, umutungo kamere cyangwa amahirwe, ahubwo ko hakenewe impinduka mu mitekerereze, imyitwarire n'uburyo ibihugu by'uyu mugabane wa Afurika bishyira mu bikorwa ibyo byiyemeje. Yavuze ko Afurika imaze gutera intambwe ikomeye ugereranyije n'aho yari iri mu myaka 50 ishize, ariko agaragaza ko hakiri ikibazo cy'uko uyu mugabane umaze igihe kinini uvuga ko ku bibazo byawo n'ibisubizo byabyo, nyamara ugakomeza kunanirwa kubishyira mu bikorwa. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aravuga ati Afurika ifite abantu, umutungo kamere ndetse n'amateka akubiyemo amasomo menshi yagakwiye kuba yayagiriramo amahirwe. Yakomeje agira ati Afurika ikeneye guhindura imyitwarire n'imitekerereze kuko bidashoboka guhindura uyu mugabane hatabayeho guhindura uburyo abantu batekereza n'uburyo bakora. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimangiye ko ibyo Afurika ivuga ko ishaka kugeraho bigomba kujyana n'ibikorwa bifatika, aho amagambo n'imyanzuro bitagomba kuguma ku mpapuro gusa. Abitabiriye iki kiganiro biganjemo urubyiruko bagaragaje ko gukunda Afurika atari ikibazo, ahubwo ko hakiri imbogamizi zijyanye n'icyizere, imikoranire no kwizera ubushobozi bw'Abanyafurika ubwabo.
muri iyi nama hibanzwe ku buryo Afurika yakwihindurira imitekerereze ikongera icyizere n'ubushobozi bwayo kandi igashyira imbaraga mu bikorwa bifatika bigamije kwihutisha iterambere ry'umugabane wa Afurika. Mu yandi makuru twabateguriye turababwira ko igihugu cya Algeria cyahaye Niger inkunga ya kajugujugu enye. Nabyo reka tubibaramburire. Igihugu cya Algeria kuwa 9 Kanama muri 2026 cyahaye Niger inkunga ya kajugujugu enye za gisirikare n'ibikoresho bifitanye isano nayo. Ikaba ari intambwe nshya ikomeye mu bufatanye mu by'umutekano bw'ibihugu byombi. Minisiteri y'ingabo z'igihugu cya Algeria yavuze ko indege ebyiri za Mi-24V Super Hind na kajugujugu ebyiri za Mi-171 zitwara abantu hamwe n'amasasu, ibikoresho byo gusimbura ibishaje, ibikoresho byo kubungabunga n'inkunga y'ibikoresho zavuye mu kigo cy'ingabo za Algeria giherereye ahitwa Ouenzamu mu gitondo zigera Niamey ku mugoroba. Umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere za Nigeria Brigadier General Salifu Mainasara yashyikirijwe iyo mpano kandi umuhango wo kuyakira ku mugaragaro wabaye ku itariki ya 10 Kanama. Minisiteri y'ingabo ya Algeria yavuze ko kohereza indege byakozwe ku mabwiriza ya perezida w'iki gihugu. Minisiteri y'ingabo yagaragaje ko nanone yakiriye izi ndege mu buryo bwubashywe cyane. Amashusho yashyizwe ahagaragara yasaga naho yerekana indege enye zatewe irangi rishya zihaguruka mu birindiro by'ingabo zo mu kirere muri Ouenzamu hafi y'umupaka wa Niger. Mu yandi makuru tuza kubageza turavuga ko ishyamba ritari iryero muri Uganda. Ishyamba si iryeru hagati ya General Muhozi na muramu we Rwabwogo. Umugaba w'ingabo za Uganda UPDF General Muhozi Kainerugaba yavuze ko agiye gutangira guta muri yombi abari muri komite nshingwanama y'umukuru w'igihugu ishinzwe ibyoherezwa mu mahanga n'iterambere ry'inganda, iyobowe na murumuna we Oderek Rwabwogo, kuko asanga iyo komite itemewe. Mu butumwa yashyize kuri X, General Muhozi Kainerugaba akaba nanone umujyanama wa se Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu bikorwa bidasanzwe, avuga ko iyo komite iyobowe n'umugabo wa mushikiwe Musenyeri Patience Kokundeka Museveni Rwabwogo itemewe n'amategeko ya Uganda. Yagize ati PICDI ni urwego rutemewe, tugiye gutangira guta muri yombi abarugize nta gutinzamo. Yanaburiye amaradiyo na televiziyo atanga umwanya ku bayobozi ba PICIED ko ibyo bitangazamakuru bishobora guhura n'ingaruka zikomeye. Nyuma yaje gutanga ubutumwa ko guta muri yombi abo muri PICIED byatangiye nubwo atatangaje abafashwe ku ikubitiro. Ati twatangiye gufata abagizi ba nabi bari muri PICID
Muze yambwiye ko mbafata bose nkabafunga. PICDID yashyizweho na Perezida Museveni kwa 16 ka Werurwe muri 2022, ikaba ari urwego rwa leta akaba ari urwego rwa leta rw'abahanga ruri mu biro by'umukuru w'igihugu rushinzwe gutanga inama ku buryo Uganda yakongera ibyoherezwa mu mahanga n'iterambere ry'inganda binyuze mu gushaka amasoko, kubahiriza ubuziranenge, guteza imbere ibikorwa remezo no kubona inkunga y'imari. General Muhoozi kandi Kainerugaba yise Rwabwogo umujura usumba abandi bose muri Uganda. Amakimbirane hagati ya General Muhoozi Kainerugaba na Odereke Rwabwogo amaze kuba ikibazo cya politike n'ubutegetsi bwa Uganda. Amakimbirane yabo amaze igihe, ariko yagaragaye cyane cyane mu ruhame muri Kanama muri 2024. Muhoozi yashinje Rwabwogo kuba umujura usumba abandi bose muri Uganda. Rwabwogo nawe yasubije ko ibyo General Muhoozi Kainerugaba yamushinjaga ari ibinyoma bigamije kurangaza abantu ku mirimo ashinzwe. Avuga ko atashakaga kwinjira mu byo yise ibintu bitagira shinge na rugero. Aragira ati abari inyuma ya General Muhoozi Kainerugaba bafata Rwabwogo nk'inkomyi ku mugambi wa General Muhoozi wo kuba perezida mu mwaka utaha. Bafata uyu mugabo nk'umuntu ushobora kumwigimba mu nkundura yo gusimbura Perezida Yoweri Kaguta Museveni, kandi akaba ashaka kubikora bucece nk'inyaryenge yitwaje uwo ari we mu rugo rwa Yoweri Kaguta Museveni. Iki kibazo mu mboni z'umwe mu bari inyuma ya General Muhoozi Kainerugaba Sarintom Nabimanya avuga ko iri shyirahamwe ishaka kugenzura ubukungu mu buryo buziguye, bukaba ubushobozi bunini cyane bw'imari, hanyuma amaherezo igakoresha ubwo bubasha bw'ubukungu mu gutera inkunga kandidatire yo guhatanira umwanya wa perezida w'igihugu. Ingamba nyakuri ntabwo ari ubukungu bwa miliyari 500 z'amadolari y'Abanyamerika bakomeza kuvuga, ahubwo ingamba nyakuri ni ukwitegura kugira ububasha bwa politike mu gusimbura Yoweri Kaguta Museveni. Mu myumvire yabo aba bombi muri iri tsinda niba bashobora kugenzura ingabo za Uganda UPDF ziyobowe na CDF General Muhoozi Kainerugaba bashobora kugenzura ubukungu izo ngabo za UPDF zishingiraho, kugenzura amafaranga, inganda, ibyoherezwa mu mahanga, amasoko n'imiyoboro y'ubukungu ituma igihugu gikomeza gukora, bituma habaho ubundi bwoko bw'ububasha. Niyo mpamvu bashyize abantu babo mu nzego zitandukanye zibanda ku ikawa, ubworozi bw'inka zitanga amata, ubuhinzi, ibyoherezwa mu mahanga, gutunganya umusaruro, gutera inkunga imishinga ishingiye kuzamura politike y'uyu mugabo. Ubukungu bukaba umusingi w'amafaranga, akaba umutungo wo gukoresha mu rugamba rwa politike.
imiyoboro y'imibanire ikaba imashini ya politike, kandi perezidansi ikaba ikabaha igihembo cya nyuma. Nubwo aya makimbirane akomeje, nta muntu wo mu muryango wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni ujya yerura, yewe haba na Museveni we ubwe ngo agire icyo abivugaho, haba mu gushyigikira uruhande runaka cyangwa ngo agire uwo anenga. Ni ingingo ikomeza gutera ukwibaza abakurikiranira hafi politika ya Uganda, by'umwihariko kumusimbura ukwiye wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni ugomba gusoza izi manda ziwe. Nshuti mwari mudukurikiye, reka tubibutse ingingo z'ingenzi aya makuru yacu yibanzeho. Reka tubabwire ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda President Paul Kagame avuga ko Afurika ikeneye guhindura imitekerereze no guhuza ibyo ivuga n'ibikorwa iba ishaka kugeraho. Mu yandi makuru twababwiye ko muri Uganda ishyamba si ryero hagati ya General Muhoozi Kainerugaba na muramu we Rwabwogo. Mu yandi makuru twagarutseho twabwiye ko Algeria yahaye Niger inkunga ya kajugujugu enye ndetse n'ibikoresho bya gisirikare mu rwego rwo gucunga umutekano. Nshuti mwese mudukurikira mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye, uyabategura nkanabagezaho nitwa Iradukunda Musirimu. Duhure muri subscribe no muri comment, mugire igitondo cyiza.